Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan a Bernard. Adi na kayat apadakamat ti lugar na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti kapadasak iti biyag. Tabarang makaibati ti adal kadag iti padak adumdumngeg. May saak amakun ko na, abinabae. Ngem kayat kulat ti agbalin a padre di pamilya. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Bernard. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nya kadipay lang ter aramiden nyo dito'y nanang. Dimot ko na yun nasakitan ti sikat yung agdumog-dumog. Iso asya kung ti agsagad dito'y arubayan. Ay, Nagadungamin akanayon ti matnag abulbulong dagiti kayo. nalagip ko nga rod anak ko. Tiyan niya nanang. Ang mga no lumabas manen dagiti nauyaw at tao. Kat soronan da kanto manen no makita da kang agsagsagad. Ay na, mother dear. Baybay-an nyo latan dagiti atat tao. Kan maysa, agpay sumat ang malambutak. Kitaan nyo man, saan ang agbayag ije construction? Wen ngem adong matimabalin mo asumrekan. Kas ita, adda ka iti may sa agroserya nga agpapaay kas cashier. Adamot ngamin inadal mo anak ko. Katuan mat nanang. Iso abay-bayan nyo dagita. Ma-stress kayo laang no panunutan nyo akanayon. Alan, umuna akong agawid. Yawid ko pa'y ngamin dagito'y green nursery para ije balay. Ay kat, itricycle mo manenda kita. Kata niya pa'y ngay. Nadagsan ngamin. Ay, Jack mabagkat. Nan, pagkatakman. Saanan? Amok manan ti plano. Kantyawan nakmanen. Gaputa ibagam manen analag antoy awit ko. Panawan kan ditoy. Adan tricycle apagluganak. Saklangan ti tangdanam, Bernard. Pagkatak da kita, aging ga iti paradaan ti jeep. Ay, saanan? Sige, panawan kan dita. Sutil ka talaga, Alan. Agyaman nak, manong pogi. O, ato yung tibayad ko. Kukwa mo ti sukli. Thank you, ma'am. Naglukong day ta driver. Ma'am ko na namatan kanya. Hoy, gapo siguro tayong bagak a pogi. Ay, unay kan, kaanakan. Nagbasit a grocery, kan basit a bagas. Inlugan mo pa'y lang iti tricycle. No injeep mo lakuman, nakatipid ka pa'y. Da kayo matgayam, Auntie Alita. Nadagsan ngamin, Auntie. Jack mabagkat, iso nga yung tricycle kun Ay, bakla ka talaga. Umay kayo kid din, Auntie. Sumrak tayon di tabalay. Intayo ag kape. Ay, dahi taman ang tibagayo kanya. Ay, unay mat ngaminan ay apan nakalipat ko iti Ricardo tay ginatang ko asidaan. Ay, masapul kat nga ron nga umayak dito kantina. Oh, Bernard, anya tigatangam. Gumatangak man iti Ricardo, Nexi. Ay, nalipatang ngamin ita ijay sentro. Anya arikado tigatangam. Ibagamon ta siyak ti mangala. Hoy, bakla. Apay nga mas asidag ka kininexi, ha? Tiamom ka di, kat ipabusoy ko ken ka. Anya ka din day tanga ibagbagam, Marlito? Awan iti panunot ko day ta abanag. Uray kastuyak lang akit kitaan nyo. Kayat ko tinalintag abiyag. Di ka man. Karitan ka iti dinanugan. Ay na, di mo tutupan day ta ataong. At tanto altaw mo kanyak bakla. Tantanam dayta. Apay nga da ka pa'y laang dito'y salas anak ko. Ingka maturugan Rabien, masapa ka pa'y nga agtrabaho inton bigat. Nanang, saan kumot anagayatan akas tuyak? Amay saak amalambot. Ngamuray no kasta. Kasla saan daklat ta may turod a respetuan dagiti tattao.
Nang runa day di amarlito. Apay, anya man nanti inaramid kan kaday jay at tao. Imasidagak lang mat kan ni Nexi. Ngam imbaga nakit din. Asaan na kano nga ipabusoy ni Nexi. Ay, nagpuskol at talaga ti rupa day jay at tao. Ay nga ma, anya ngay nga rod anak ko. Baybay amlatan, tinapatag. Awan mapaspasakitam asabali at tao. Una nang. Anya ngay nga rod. May sakmat ngamin ang malambot. Isu nga ano saklatan Ay, di mo sawan ti kasta. Gaputa amang analimlimpyo ti biyag mo, ngam day jay amarlitaw. Adto yun ti order yung arak manong alan, Bernard. Agyaman nak, Nexi. Sige nga Rod, panawan kayo pa'y dito ya. Inak iluto di dadu maapulutan nga in-order yo. Nagadumot tunday ito nga arak, Bernard. Apay, anda ka din no, biyam? Iso nga grambakta. Anya nobya mat nga ibagbagam. Apay nga rod nga agluwa ka. Anya nga rod. Binasted na ka din ni Marlito. Anya? Andi ko! Apay nga agdanog ka ngay. Uy. Nagpigsa ka gaya madumanog. Anya man ang tipagkaskastam aya. Ibagam man. Ay na, Alan. Nasakit mo't gayam ti mapaay. Ha? Imparupa kanyak ni Nancy Adina kayat ti lalaki ang malambot akas kanyak. Anya? Dahil ti pagsangitam? Angam kastoy mo ti may bagak. Oh. No di nakakayat ni Nancy, agbiro ka iti sa balim. Oh. Iwaras mo ti panangkitam. Amok nga dapay babaya nakasagana ang mga yatkan ka. Anya? Asino mat kumangay dayta? Panagkunag. Awanan at talaga ti babae ang mga het kanyak. Gapo iti kastoy akasasaad ko, Alan. Mabiit man laang, Bernard. Dumagas ka pa'y man dito'y balay. Apay ka di anti. Anyat ibagayo. Ibagayon adagos. Tama nga numaladawak iti trabaho. Apay, nagdaton kagayam kininansi nga anak ni Mang Joel di tadaya. Unanti. Ang binastad naklaan. Pinabainan nakpay. Apay ka di. Di munto mga minpilpil yan anaimbag ti pagdatunam. Lalaki laangan ti pagdatunam. Gaputan na lukluk ng paymet ti garaw mo ngam dagiti pagdatdatunam. Apay ka di akasta kayo kanyak, anti. Imbes nga sakit dak. Ngam saan mat? Kasano ka agraraman ka mo ngaming? Ah? Ay na di mon arapaapon ti mga asawa iti babae. Gaputaawan mangayat ken ka. Ngamin, mabuteng da nga isukat munto ida iti lalaki. Laglagi pom day ta nga imbaga, kaanakan. Anya? Unay kan Bernard, kaslamat la imot mong tilubong kapo iti kastala nga masimmang pait. Di naklatan ikaskaso gayam. O sige, agtrabaho talatan. Talaga siguro akas to'y tigasat ko nagbiag dito'y lubong. Amok, anda manin nang pasakit kan ka. Ala, agsarita tantulangan ito malam. Inta manin aginom iti istor ni Nexi a best friend mo. Naimbag pa'y nga rod ni Nexi. Takanayon nakamaawatan. Iso nga rod. Nasayat kan ka ni Nexi. Anya nga ta, noarmam lahan Oh? Ay, saan Alan? Diyak kayat amapirdi ti panagpagayam mi kan ni Nexi. Amangan no kagura nakton, no bilang taagdato na kankwana. Nakaluto kayo ka din, nanang. Itay pa'y anak ka. Si kalag matan ka ti inuray may isaasaan kami pa'y anangan. Ay, amo yun, nanang. Nagkarumot ni Auntie Alita. Tila pa kibibiyangan na. Pati ti panagdaton ko iti balasang, dilawon na. Agdaton aksalangan iti barot, tapno saan nan adilawan? Ay na, anak ko. Ay, baybayaan ni Antay. Kaslasaan ka na erwam kan ko ana. Malakid din, ingkag punlos. Intay mang rabiin. Naimas ti si daon tayo ita. Ha? Ani ayatiin luto yu asidaan nanang? Nagluto ak iti pinakbet. Ngam, naimimas ti may inted ni Nix. Iya para kan ka.
Kari-kari ko naman. Ala ni Nanang, para kada tayo amin dayjay. Ay na sigurado, adumanan timakan ko. Gaputan na imas ti panaglutluto ni Nexie agayam ko. Happy birthday, Nexie. At iti sagot ko. Ay na, nakarkaron ang nagminar ti kinapintas mo. Gapu iti bestida suot mo ita. Bagay mo launay. Agyaman nak Bernard. Oh, ayan nga'y danana Bernadette. Dagi jay daman o, umasidagdan ditoy. Daragsak pa nagkasangay mo. Nexie, balasang ka. Agyaman nak Nana Bernadette. Ala, sumango kayo. Ado ti makan. Wow, what a cake. Oy, ala ka alan. Apay nga pinicture na kami kan ni Nexie. Ah? Gaputag bagay kayo ado Anya? Di sumarunon tong atindaran me, kat ti panagkasaryon tao. Ala, ni manong alan. Tila ibagbagana. Imposible ang mapasamak ti kasta. Gaputa sa anak at type ni Bernard. Ha? Hoy, bakla, Ah? mabit man lang. Nagsarita ta. Apay ka di manan Marlito. Anya ka di manan tibasol ko kan ka. Awanan kay tibayin. Sana si Kalang ti mga kanya kay ti puso ni Nexie. Ah? Bugbugan kay tayop ka. Ay, awan amok abasol ko kan ka. Ngam no siyak ni Nexie. Talaga saan ka kayat? Gaputa mamartag ka lang aruden. Dakas pa ito ugalim. Nagbastos ka pa eh. Ani. Ulitin man timbagam. Ops. Di na kong layatan iti danog mo, si ka nga agin pupogi. Iparaman ko matidanog kan kugtar ko kan ka. Gaputa agruam kan! Hoston! Nagbigsagayam ti kugtar kan tanog mo! Nay ko, Nexie. Ay, inayadam at ati panangagas mo iti dugol ko. Ay, nagsakit sa amat tinakam mo ang mga agas kanyak. Ay, sorry gayam. Binugbog ko ni Marlito. Ang mga numaditirik namin tikas diyan nga inaramid ko. Ngam isumot ngamin ti mo na. Kasta gayam Anay ko. Ay, di mo pisilan, Anixie. Masaksakit hanak. Intun kwan, inagkan ka. Di ka man. Amangan mo't no ni Marlito kit diti kayat mo. Aday na. Naagasa kong dagiti dugol kan sugat mo. Agawid kayon kin ni Nana Bernadette. Sige nga rod ket agyaman hak. Wen, agawid kamin kin ni Nanang. Natalgadan ti panunot ko. Gapu tapi manawan dito'y dayji Amarlito anaturay. Ken kaslasig siguro. Ay, happy birthday manen Nexie. Nexie, pakawanan na kumaa. Nexie. Bernard, pinagpatamatan ti imak. Kan, api nga kidkid daw kay ti pamakawan. Di na kumakagura. No jakon kaya ti makipagayam kan ka. Anya, ngam apay. Jak ngaminan kabalan ti makipagayam kan ka. Gaputa nagrusing tayat dito'y pusok para kan ka. Anya. Dayta ti pudno. Nga maawat ko. No bilang takagura na. Gapu iti dayto'y nga impudno kan ka. Bernard, kamodyanan na. Nauray kumatlaangan nga ibagam kanyak dayta. Gaputa iti pa'y nga inururay ko dayto'y agundaway. No kasta, agayat kamat kanyak. Juan Bernard, iti pa'y nga agayatak kan ka. Ita, addan talo nga anak mi kini Nexie, Mr. Lonely. Sana ka nagbidot anang pili kan kwa na. Gapot aman nakaawat, kan nasingpet. Kastan katagyaman nak. Tuy pagayam mo, Bernard. Bernard, pagayam ko, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Ipakpakita to'y kapadasam at talaga at tao ti agpili iti gasat na.
Di mo matinlibak nga da babae ariknam. Ngamkit di, pinilim ti husto. Kat nangasawa ka iti babae nga iso ni Nexie. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Bernard. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.